Ndagushimiye nkwifurije kugubwa neza no kugira amahoro n'amahirwe udahwema kubana n'umuco wacu TV hamwe na radio televiziyo Nuru ya Mashariki. Turi ku itariki ya 22 z'ukwezi kwa kabiri 2023. Tuje mu makuru yacu yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Sentama uraho? Muraho neza mushakamba mwiranwa amahoro. Twiranwa amahoro rwose. Namwe mwiriwe ndi? Natwe turaho. Ndabona Kinshasa hakomeje kugurwa drone ngo bashaka kumara abantu. Mushakamba ntabwo ava kwizima. Ntabwo ava kwizima pe. Uyu mugabo ndabona bitoroshye. Ngira ngo wabonye urwandiko rwanditswe na Minisitiri Mwandiyavita. Minisitiri w'ingabo akaba na Vice Minisitiri w'intebe. Noneho yarwandikiye Minisitiri w'intebe. Amusaba ko yamwemerera kugura drone, amafaranga yo kugura drone. Drone zigera muri 3. Urwandiko rero twatunze itoroshe. Uru rwandiko ruragira ruti Excellence Madame la Première Ministre. Kubahwa Madame Ministre w'intebe. J'ai l'honneur de saluer votre autorité et de solliciter l'approbation du marché compris entre mon ministère et la société chinoise CATIC relatif à l'acquisition de 3 drones vecteurs et d'une station de contrôle en vue d'améliorer les performances des opérations militaires au coût de 196 084 000 dollars américains. Komeza ati okay, tuanze gusobanura ibyo. Yego. Ati umwe akavuze ngo nciye bugufi imbere y'ubuyobozi. Kandi nje nsaba ngo munyemerere isoko ministeri nyobora yagiranye na sosiyete y'Ubushinwa yitwa CATIC rijyanye no kugura drone za ndege zitagira abapilote, drone 3, kandi noneho ngo d'une station de contrôle, ni ukuvuga ni centre yazo ya commande. Noneho kugira ngo hazanurwe umusaruro bijyanye n'ibikorwa bya gisirikare. Izo drone rero 3 zikaba zifite agaciro ka $196,084 by'amadolari ya Amerika. Ana amafaranga ndakoraye. None ikindi gikomeye ngo biriho tax. Uvuga imisoro ni ushizemo imisoro ararenga birumvikana kugera na $300. Direction générale du contrôle par les lettres de référence reprises à marge. La Direction générale de contrôle des marchés publics a accordé l'autorisation spéciale de recourir à la procédure de gré à gré et émis à l'avis de non-objection au projet de contrat assigné entre mon ministère et la société précitée. Arashingira ku nzandiko ngo yashize hariya ahantu hejuru handitse reference
inzandiko yashingiyeho noneho akavuga ati dushingiye ku nzandiko nomero zazo zashyizwe hejuru ubuyobozi bushinzwe amasoko ya leta bwaduhaye uburenganzira kandi nta kibazo bwabigizeho kuri iri soko babahaye icyo bita avis de non objection nta kibazo babibonamo yego kuri iri soko nyine iri ngiri yashaka l'acquisition de ces équipements garantissant une action efficace pendant les opérations militaires est très importante. Kuvuga ngo ibi bikoresho bagura izi drone byagaragaye ko bifite umusaruro byagaragaye ko bifite umusaruro muri za operasiyo za gisirikare z'ingenzi yego. Puis vous trouverez joint à la présente les éléments constitutifs du dit marché. Ku mugereka w'uru rwandiko murahasanga ibigize ririya soko, impapuro zigize ririya soko arizo contrat signé par les deux parties, ni contrat n'amasezerano y'isoko hagati y'impande zombi, minisiteri y'ingabo hamwe ya Kongo n'iriya sosiyete ya Katiki y'Abashinwa, de l'autorisation spéciale de recourir à la procédure de gré à gré. Ni icyemezo kibemerera kuba bashingira ku bwemerane cyangwa se ku bwumvikane, de l'avis de non-objection au projet de contrat. Uru rwandiko rugaragaza ko nta makemwa babibonyemo rutangwa na kiriya kigo gishinzwe amasoko ya leta yego, narwo bashyizeho kopi. Ubwo ni ibintu ministre l'assurance réitérée de ma haute considération. Hano abameze nk'umusoza ntabwo ahangaha ni ugusoza byabo. Icy'ingenzi ni ukureba uwasinye asaba kugura uwo yandiciye, abamwemereye, igiciro yashyizemo, ibyagura ibyo ari byo, babona ko bakigura ibikoresho bya gisirikare bishakamba. Kandi icyo twakongeraho kugira ngo abantu babyumve, uru rwandiko si urwa kera, urwandiko ni rwo ku itariki 7 yego z'ukwezi turimo. Ni ukuvuga haciye iminsi n'ibyumweru 2 biciye yego, ushobora gusanga ziriya drone zitarahagera. Urumva rero ibikoresho biracyagurwa ngo barimbure ubwoko, n'ubwo atsindwa aracyakomeza ibintu. ariko nyine bitegura iyi nyandiko iyo zigiye hanze ziba zigomba kumenyesha n'abandi abo bahanganye icyo gukora kugira ngo bahangane n'ibitero byo mu kirere nk'ibi. Tugera ku ngingo noneho tuhite tuzinyuraho. Yego, reka tubwire abo turi hamwe mu kiganiro barimo badukurikira ko ingingo tuganira hari ingingo zigera kuri 4. Turaganira ku ngingo igira iti twirwaneho yihunze na M23 byeruye biyemeza kurwanya leta ya Kinshasa. Ngo uretse no kwirwanaho rero bagiye no guhirika leta. Yego. Ikindi M23 yatabarije abaturage batuye Uvira na Minembwe bakomeje guterwa na FRDC. Kenshi rimwe bateresha indege mishaka. Yego.
batatu abanyapolitike n'abashefu gakondo. Umushakamba barangiriyeyo. Hari n'abandi nabonye bagera muri batatu kandi nabo batoroshye. Yego. Abanyapolitike n'abashefu gakondo bo mu bice bya mu bice 23 yafashe bakomeje kwiyunga nayo. Ikindi turaza kugera ku ngingo ivuga iti abapolisi n'abasirikare bahoze bakorera leta ya Kinshasa hafi 3,000 biyunze na M23 Bukavu rwose. Yego. Twakwinjira kuri ingingo ibanza. Reka duhere ku ngingo ibanza twirwaneho iyunze na M23 byeruye yerekeza kurwanya leta ya Kinshasa. Ibi bintu wabonye bimeze bite? Ibi ni ibintu twifuje, abantu benshi bifuje, ndetse bisa nkaho bibaye ariko biguma mu rujijo. Abantu bavuga ati ubufatanye bwa twirwaneho na M23 burakenewe kuko bose bahigirwa hamwe, bicirwa hamwe, bose bashyirwa mu gatebo kamwe, bakwiye gufatanya bagahoza imbaraga kugira bakubite umwanzi. Nyuma y'uko rero General Makanika yishwe mu gitero cya drone, generali wamusimbuye ariwe General Sematama, azwi nka Colonel Sematama kuko amapeti bahawe muri twirwaneho ntabwo yatangajwe, ntabwo twirwaneho yigeze ishyira hanze amatangazo, ariko ibi bivuga ko ari ba generali yabahaye amapeti. Rero General Sematama nk'uwasimbuye General Makanika yatangaje ko Sematama rero yatangaje ko biyunze na M23 Alliance Fleuve Congo kuko bose bahuje intego yo gukora ubutegetsi bwa Kinshasa. Atangaza ko bahinduye imikorere, batakiri kwirwanaho gusa ngo bategereze baterwe, ahubwo nabo bagiye gutangira kugaba ibitero. Ngira ngo byaranatangiye kuko nyuma y'uko y'urupfu rwa General Makanika bamaze kwigarurira ibice by'ingenzi bibiri kandi bituwe n'abanyamurenge ndetse na komine. Yego, igice cya mbere cy'ingenzi kirimo komine ya Minembwe, ni Minembwe, centre ya Minembwe, ari naho ko bafata ibigo bya gisirikare bihari. Hafashwe ejo tariki ya 21, uyu munsi tariki ya 22 bafasha ahitwa mu Mikenke. Mikenke nayo yafashwe, FARDC zirahunga zirashwiragira. Mikenke yo noneho ni agace gatuwe n'abanyamurenge, abafurero niba ari n'abaki ndabibagiwe. Yego. Ako ni agace nako kabohowe. Ubwo urumva ko barakomeje urugamba nk'uko na twirwaneho na M23 rukomeje kugira ngo babohore ubwoko bw'abanyagihugu bose, si abanyamurenge gusa, si abatutsi gusa, ahubwo ni abanyagihugu bose barimo gutotezwa. Ngira ngo barabibonye ko aho bagiye bagera hose M23 yagiye yakiranwa ibyishimo, kandi atari abo bahuje ubwoko, ahubwo ari abanyagihugu bose nta n'umwe usigaye. Yego. Ibi rero ni ibyishimo kuri benshi, babyishimiye kandi biraza gutanga umusaruro ku buryo bworoshye, kuko wenda hari n'abavugaga ngo twirwaneho ivunisha M23, ariko icyo bagomba kumenya, hari abanyamurenge benshi batari muri twirwaneho bari muri M23. Yego. Bishatse kuvuga ko umunyamurenge yajyaga hashaka yajya muri twirwaneho cyangwa muri M23. Ubu rero kuba hamwe bisobanuye kuba hose icyarimwe. Yego. Wabyakiriye ute rero kuba twirwaneho yagiye muri Alliance Fleuve Congo? Nge ndabona ari politike nziza. Ubundi ubusanzwe twirwaneho wabonaga ari nk'abantu barwanirira ubwoko gusa, batarwanirira igihugu. Ubu rero buriya ntabwo sinzi, ngira ngo niba ariko izina rinagumye kuriya, ngira ngo nta cyaba cyangiritse. Yego, rizaguma kuriya n'ubundi. Ikiriho buriya baguye kuriya icyo bivuze, ikigaragaramo gihe cyo mbonamo
biragaragara ko n'umubembe yajyamo n'undi uwo ari we wese cyane ubishaka wumva icyo baharanira kimunyuze. bivuze ababembe ndibuka aho ngaho mu Mikenke hatuye abafurero n'ababembe n'abanyamurenge. Yego. Ikindi wenda niba ntakuciye mu buryo uvuga wari ugivuga wari ugikomeza oya wakomerezaho ni uko igice cyangwa karitsiye y'ababembe cyangwa y'abafurero cyangwa y'abashi iramutse itewe twirwanaho yatabara bitari uko yatabaraga hatewe abanyamurenge gusa. ngira ngo iriya ni intambwe yabiganisha ku kintu gishobora kwita ubwiyunge. undi amoko yariya wasangaga adahuza. Yego. ugasanga buri bwoko n'inyamwigendaho. rero ni ukuvuga bahuriye ku ngabo bakirindira hamwe. urumva ko ubumwe buba butangiye kuza mushakamba. Yego. kandi ikigaragara ntawe uzimura undi. bose ni gakondo ya hariya ntawe uzimura undi. bange bakunde bazaturana. Yego. biriya rero baramutse bakoze kuriya bagahuriza hamwe ugasanga twirwaneho irimo ababembe irimo abafurero irimo hakazamo ndetse n'abarega kuko n'abarega baba muri biriya bice muri za teritwari ziri hafi hariya n'abashi n'abandi n'abashi ugasanga bari hamwe bose. hari n'abarundi bahagiye kera badashobora gusubira iwabo. hari ubwoko bw'abarundi koko bagiraga n'umwami ngira ngo babami babandi ba gakondo. abo bose bagafatanya. yaba ari isoko nziza y'ubwiyunge yaba ari isoko nziza yo kugarura amahoro hariya ubundi waza kubatera umwiryane bagafatanya akaba aribo barwana. Yego. kandi batera imbere mu shakamba cyane. kugira ngo rero iriya ntambwe twirwaneho yateye ni intambwe nziza ni nacyo kintu yaburaga mu bintu yari ifite. kuba rero kiriya kintu kigezeho bigafungura n'abandi bagafatanya bakifatanyiriza hamwe kwirwanaho mushakamba byaba ibintu byiza cyane kandi bibubaka bituma banatera n'imbere. naho ubundi bahoraga barwanye umwe yirutse yahasigaye undi yagarutse nawe yamwirukanye bakaba muri ayo ngayo ugasanga nta mahoro bagira kandi bose ni abantu bahariye ntawe ugiye kwirukana undi hariya ntibizashoboka. iriya ntambwe rero ni intambwe nziza. Yego. twajya ku ngingo ikurikiye. reka turebe M23 yatabarije abaturage batuye Uvira na Minembwe bakomeje guterwa kugabwaho ibitero na FARDC. ibi bimeze bite? byasohotse mu itangazo bashyize hanze. Yego. ni itangazo bashyize hanze mu masaha y'ikigoroba. Yego. ngira ngo riri imbere yawe. reka ndebe ko nifite hafi yanjye turebe. nk'ibisanzwe batanga amatangazo mu gifaransa no mu cyongereza. ndebe ni iri ngiri. ni iryo rwose. mbe ntibeshye. ndabona wari ushyizeho akantu. kominike yo kuwa 22. ndabona igifaransa icyongereza. reka dusoma ngaha mu gifaransa haravuga ngo Alliance Fleuve Congo M23 tient à réitérer son engagement en faveur d'une solution négociée à la crise qui secoue la République démocratique du Congo. Dans cet esprit, la FCM 23 a pris note avec intérêt des conclusions du sommet conjoint EAC-SADC du 8 février 2025 ainsi que de celle du sommet de Conseil de paix et sécurité de l'Union africaine, en particulier les appels au cessez-le-feu et au dialogue entre le gouvernement
congolais et la FCM 23. kuvuga ngo ihuriro AFCM 23 byongeye kwibutsa kuko yiyemeje kubahiriza umwanzuro uhuriweho wo gukemura ikibazo cyo mu burasirazuba bwa Congo. Ni muri urwo rwego AFC ifite inyungu mu byemezo byavuye mu nama ihuriweho ya EAC na SADC yo kuwa 8 z'ukwa 2 2025, ndetse no ku byemezo by'inama y'amahoro n'umutekano, akanama k'amahoro n'umutekano k'umuryango w'ubumwe bwa Afurika, by'umwihariko ihamagarira guhagarika imirwano cessez-le-feu no kujya mu biganiro bigomba kuba hagati ya leta ya Congo na AFCM 23. Yego. Ubwo urumva ko nibyo ivuga hano. Iri tangazo rirashingira ubyemezo byavuye mu nama ihuriweho ya EAC na SADC, ibyemezo byasohowe n'akanama k'amahoro n'umutekano k'ubumwe bwa Afurika. Ngira ngo ko inama yako yabaye kuri 14 z'ukwa 2, naho ya SADC EAC yabaye ku 8. Cyane cyane rero bakitsa ku ngingo ihagarika guhagarika imirwano no guhurira mu biganiro bizahuza leta ya Kinshasa na AFCM 23. Yego. Urumva ko ahangaha AFCM 23 irabyiyemeje cyane. La FC réaffirme sa disponibilité à engager des discussions avec le gouvernement sur un cessez-le-feu immédiat, ainsi que sur les questions fondamentales à l'origine de notre lutte. En attendant, la FCM 23 poursuit ses consultations avec les forces sociales et politiques qui partagent sa vision d'un nouveau paradigme de gouvernance pour la République démocratique du Congo. Aha nanone biruzuza igika twavuyeho, aho ko bo biteguye kwitabira ibiganiro. Ngo iki kintu twanakivuzeho mu makuru yacu aheruka. Yego. Bo biteguye ibiganiro. Hano ndabona bavuga ibiganiro by'ubwoko bubiri. Hari ibiganiro bijyanye no guhagarika imirwano, noneho hakaba n'ibiganiro bijyanye no kwiga ku kibazo cyo mu burasirazuba bwa Congo. Ibi bintu byombi bakavuga ko babyiteguye, kandi biteguye guhura na leta ya Kinshasa bakaganira kuri ibi bibazo. Cependant, kuri ubwo rero, la FC déplore que les forces gouvernementales persistent dans l'option militaire, lançant des attaques terrestres et aériennes sur tous les fronts. De plus, ces forces ainsi que les milices alliées continuent de commettre des exactions contre les populations civiles dans plusieurs localités, notamment Uvira et Minembwe. Ahangaha baragaragaza impungenge bafite cyangwa ikibaraje ikintu kibababaje. Ikintu kibabaje ni uko ingabo za leta n'imitwe bafatanye bakomeje kugaba ibitero byaba ibyo mu kirere n'ibyo ku butaka ku mirongo y'urugamba yose, ku basivile, ku baturage, bavuga bati cyane cyane muri za lokalite ya Uvira na Minembwe. Bumva rero izi ni impungenge bagaragaza. Yego. Ko ntabwo warambika intwaro abantu mu Rwanda bo
batazicecekesheje. Byumvikana barimo no kwita aburwanira, uba ugomba kwitabara ugatabara n'aburwanira. Face à cette situation, la FCC réserve le droit de se défendre et d'assurer la protection des populations civiles victimes de violences récurrentes orchestrées par les forces gouvernementales et leurs supplétifs. Kubwira uko ibintu bihagaze rero, AFC ifite uburenganzira bwo kwirwanaho ndetse no kurinda abaturage. Abaturage b'abasivile barimo bagirwaho ingaruka n'ibi bitero birimo kugabwa n'ingabo za leta n'abo bafatanyije. Ni itangazo ryashyiriweho umukono Mushakamba muri AFC. Irancanga igira ahantu henshi hameze nk'ibyicaro, ariko hose irahari nta mugayo. AFC rimwe ubona yandikiye Icanzu, ubundi ukabona yandikiye Bunagana, yandikira dore ahantu yandikira Meruka, ubundi ukabona yandikiye Kiwanja, ubundi ukabona yandikiye ubundi ikandikira Igoma, ikandikira Ikavumu, ikandikira Kibumba, noneho yandikiye i Bukavu. Kuwa 22 z'ukwa kabiri 2025 ari AFCM 23, Lawrence Kanyuka ushinzwe itumanaho. Yego. Ikibazo rero Mushakamba, ese tuvuge ko ibingibi izi mpungenge za AFCM 23 zifite ishingiro? Zifite ishingiro kuko abaturage bari kwicwa, yego, abanyamurenge bari guhigwa, abaturage bari kwibwa, yego, za Uvira ndetse n'ahandi. Yego. Rero ahubwo bagakwiye kuvuga bagezeyo bari kubatabara. Yego. Nizere ko ejo nzabona itangazo rivuga ko babohoye abaturage. Barababohora pe. Twanakomeza kandi rero. Yego dukomeze. Reka turebe abanyapolitike n'abandi ba shefu gakondo, abatware gakondo bo mu giciro 23 yafashe bakomeje kwiyunga kuri M23. Ibi bintu bimeze bite? Abantu bari kwiyunga kuri M23, nahoze wenda ndaza guhera ku abo mbona hafi yanjye. Yego. Turahera kuri uyu mutware wa Karehe. Umutware ni umwami. Ni umwami wa Karehe, ribabita abami koko. Umwami wa Karehe unafite ibiro byiza. Yego. Ngira ngo urabyibuke mu Venture hifotoreza yahafashe. Ndahibuka rwose. Agaragaye ku ifoto ari kumwe na murumuna wa Colonel Nanga. Yego. Agaragaza ko yamaze kwinjira muri Alliance Fleuve Congo mu Venture. Yego. Uwo ni umuntu ukomeye muri Karehe, ntabwo bavuga ngo ufite Karehe uyu muntu utamufite. Ko bimeze. Abaturage ntibakuyoboka neza. Yego. Hari undi musaza nabonye w'umugabo rwose w'umusava. Nguyu ni yahoze ari umuvugizi wa Fondation Panzi ya Mukwege. Ni umugabo bita Crispin Kashare. Yego. Ni umugabo bita Crispin Kashare, ni umugabo ukuze Mushakamba. Wanaciye ubwenge. Yego. Hano baravuga ngo le porte-parole de la Fondation Panzi du docteur Denis Mukwege vient d'adhérer à la FCM 23. Crispin Kashare vient de le confirmer en personne. Urabona ko hari ikinyamakuru yabyemereye ko yagiye muri M23 AFC. Ikindi Mushakamba twakongeraho, uyu
uyu mwami yego utamukinisha we birakomeye. Uyu mwami arangije amahugurwa. utajya no mahugurwa arayarangije, ntabwo ari ukuvuga ngo yinjiye gusa. yego numva rero ko uyu mwami ubu ni umukada, kandi ushobora gusanga akomeza akaba umwami agakora n'akazi kandi birumvikana ntabwo ubwami yaburekura. sinzi ko umuntu yava ku bwami ngo agire ikindi ajyaho, niba bataba bakumanuye sinzi ko bimeze, ariko icyo nzi arimo umukada mwiza cyane. ntabwo ari abo gusa rero, hari n'abandi nabonye yego batatu, wenda sinza kubona ahantu byanditse ko nyemerere mbanze ndebe niba mpabona, nintanabona tuzabavuga ubutaha. yego dushobora kubavuga mu makuru ya mu gitondo. ntabwo mbabona Shakamba abantu ntabwo mbabona. hari abandi bagera muri batatu, abantu bahariye hepfo bayobotse ari benshi, ni abagabo bagera muri batatu ndetse banataye n'akazi. yego bataye akazi barangije biyemeza kwigira muri AFCM 23. harimo n'uyu se wavuye mu buyo muri chef d'etat wari directeur wa kabine ya Kisekedi. yego Anthony Nkinzo Kamole. yego Nkinzo. aha ndababonye Mushakamba, ndababonye ngaba. yego ni abagabo batatu. harimo uwitwa Nicola Charangarirwa, federal de RCD, sinzi icyo ari cyo, ni uwo kwa Matata Ponyo. ubwo yari muri iryo shyaka rye wagiyemo. hari n'undi witwa Dudu, bita Du, wa societe civile. yego harimo na Sami Jean Takimbula, vice-président actuel de la société civile, bureau de coordination à droite. ni abagabo batatu, reka nze mbakwereke. urumva ko ni abagabo bakomeye. Ipekedo zisanga Kinshasa wenyine. ni abagabo bakomeye. ntibabura no kuza kubera uku kwica abantu bavuga kwibasira abantu bavuga igiswahili. ahubwo Nkinzo ntabwo arimo, ubwo babaye bane. Nkinzo we nuko ngo amakuru aremeza ko yamaze kuva mu kazi, yari directeur wa kabine ya Kisekedi, ariko ntibiremezwa ko yaba yiyunze kuri M23. ngabo rero urumva ko ari abagabo b'ibihangange bagera muri bangahe, muri batanu. abanyapolitike, abanyasosiyete sivile n'abandi barimo n'umwami. birumvikana. twakwikomereza dukomeze. sabo gusa rero, sabo gusa, bakumva tuvuga akagira ngo nabo gusa, ariko n'abapolisi n'abasirikare noneho bo ku bwinshi. yego ku bwinshi ngira ngo niyo ngingo tugiyeho. abapolisi n'abasirikare bahoze bakorera leta ya Kinshasa. abasirikare bari muri FRDC, abapolisi bari muri Police Nationale Congolaise. barashaka bakaba hafi 3,000. yego noneho si 3,000 by'ahantu henshi. ni abakoreraga mu gace kamwe, bakoreraga muri kariya gace kegereye Bukavu. abo bose biyunze na AFCM 23. biyemeza Mushakamba, nivuga ngo biyemeza, abantu babyumve ko biyemeje, kuko hari n'umwe mfite babajije ahangaha. yego dushobora kumva icyo yatangaje, ngo yari afite ipeti rya koroneri. ni koroneri.
avuga ati jewe nigiye ikasapa ni muri Lubumbashi. Ndamubonye yego ni akantu yavuze kamaze umunota reka tukumve. yego yavuze akantu kamaze umunota nguyu. aha urabona ko aravuga twebwe turavuga bake ariko baravuga ati bageze mu bapolisi 1,500. abapolisi 1,500 bagomba kuza ati nibo tubara. ati jewe nifitiye urutonde rwabo bishakamba. ati turi abapolisi 1,500 jewe nifitiye urutonde rwabo. ati byuzuye bigakuka bitavaho baremera ko bagomba kuza. ati uretse n'akababaro twanyuzemo ariko bemeye kuza gukorera igihugu munsi y'ibendera rya AFC 23. noneho arimo arerekana abo bari hamwe ati ntabwo ari aba gusa hari n'abandi. ati bamubajije abahunze hari ubutumwa babaha. undi ati uravuga abahunze? ati abahunze ni ukubera ubwoba. ati barimo kuduhamagara umunsi ku wundi badutelefona. ubundi bagomba kuza kuzagaruka bakadusanga aha ngaha tukifatanya. atetse nyuma y'aha ngaha umunyamakuru wamubazaga nyuma y'aha ngaha ntabwo bamuhafitiye. Je suis colonel, j'étais formé, je suis gendarme de formation. J'étais formé au centre d'instruction de Kasapa, là où j'ai fait la formation de base. urumva yaramubajije niba nyuma y'aha ngaha ntabwo babibateye. wowe kuri koroneli ibibazo se bazanahaka cyangwa bizagenda gatire ati jewe ndi koroneli narabitojwe ndi koroneli w'umujandarume natorejwe ikasapa ni Lubumbashi Bishakamba. yego je natorejwe ikasapa ntozwa amasomo ya kijandarume kuri ubwo rero ntabwo babinteye. ariko ntabwo arimo avuga wenyine ari hamwe n'abandi benshi cyane. birumvikana abantu barenga hafi 3,000 ni benshi. benshi hamwe n'abandi benshi kandi urumva ko ubwe yivugira ati uretse natwe ubwacu aha ngaha hazaza hari abandi barimo baduhamagara bagomba kwiyunga nawe. uti aravuga ko bagera mu 1,500. ni abapolisi bonyine. hanyuma rero aba bapolisi bangana baca Bishakamba. hari abasirikare 890. 890. Tshisekedi itakaje abantu bangana batyo bakaba bagiye ku ruhande rw'abamurwanya bazi n'amabanga ye. Bishakamba Tshisekedi yari yishimiye Tshisekedi ngo bategetse ko AFC 23 nguzi Bukavu Kazigoma ikavana hose yafashe. ariko Bishakamba ngira ngo biraza kumubyarira amazi y'ibisusa. birumvikana ubona abantu bangana gutya bamuhunga bakigera mu ruhande rwa Rwanda baba barete bashishoje Bishakamba. Koroneli ntabwo ari ukuvuga ngo
niyo ataba ari koroneri umubare ungana kuriya. Yego. Biyongera ku bandi benshi tuzi. Yego. Ibi ngibi birahagije kandi birafasha FC Bukavu ikeneye gukontororwa, kandi andi makuru mfite abangaba bahise bajyanwa mu myitozo Goma, bongererwa ubushobozi, bahindurirwa imyumvire, yego, bya bindi byo kwaka ruswa n'ibindi biveho, yego, baze barengera inyungu z'umuturage, AFC bahembe neza. Yego. Nuko byifashe rwose. Halo? Abana tugeze mu musozo, ingingo zose tumaze kuzinyuramo. Ntabwo ndi kukumva neza. Genda kumva. Yego, none ndakumvisha. Nari nkubwiye ntitwakomeza, none hari ibintu bibiri nagira ngo tuvugeho. Byo ku itangazo rya Amerika. Rya Amerika rivuga ku Burundi. Hanyuma turaza no kureba i Burundi nanone hari akandi kantu kabayeyo nako tukareba Mushakamba. Turumvikana? Yego. Ambassade le Burundi sous tension. Ni muri yavuye Washington. Le Burundi sous tension ordonne l'évacuation des employés. Washington ordonne l'évacuation de ses employés non essentiels. Hano Amerika. Alors, Yego. Face à une montée de tensions aux frontières et instabilité persistante, les États-Unis prennent des mesures drastiques en ordonnant le départ de certains de leurs employés au Burundi. Ubuvuga abakozi ba Amerika bari mu Burundi, abanyamerika bari mu Burundi, Amerika irasaba ko bavayo kubera ibona ku mupaka wayo bizinesi. Icyo twabivugaho muri make. Ikindi nshaka kuvugaho ni uko Mushakamba ubanza iki kintu uze kugikorera ubusesenguzi. Ntiguhe ni akantu kabaye i Burundi. Kabaye i Burundi gafungure neza. Yego. Akantu kabaye i Burundi kagaragaye umunsi. Wa mugabo bari ngo bashyiriyeho amafaranga. Ntabwo ari wa mugabo Rwasa ngo bashyirireho amafaranga. Oya, ariko nawe ushatse wamuvuga. Agato Rwasa ngo bamushyiriyeho hafi miliyoni 100 ku muntu uzasanga umutwe we yabuze. Uzana umutwe we yawumukuyeho ngo baramuhaye mu miliyoni. Nta kandi. Yego. Zo bakorera ubusesenguzi kurumve. Kanditseho koko muha. Ni kaya y'abakomando ya Muha. Poste de police Musaga. Yego. En date du 22 février 2025, nous sommes informés par l'administration à la base du quartier Kinanira 3 qu'il y a la découverte de différents tenues militaires dans un caniveau du terrain de football. En arrivant sur le terrain, nous avons constaté ce qui suit. None ku itariki ya 22 z'ukwa kabiri 2025 hahawe amakuru n'ubuyobozi bw'ibanze bwo muri quartier ya Kinanira ya 3 ko hari ahagaragaye imyenda ya gisirikare
umuyoboro w'amazi muri Kanevu y'ikibuga cy'umupira. Tuhageze twahasanze ibi bikurikira, ariko ngira ngo wanabibonye mushakana. Yego ndi kubireba imbere yawe. Wabonye ifoto iri hasi? Yego. Wabonye ibintu birimo? Ntabwo nabirebye imbere. Urebe ibintu birimo, ariko no hanze babisohoyemo bimwe biragaragara. Ibyo babonyemo rero 4 paires de tenue de gendarme. Ukuvuga ngo babonyemo imyenda ine ya kijandarume. Yego. Ukuvuga ni ipantaro n'ishati noneho by'abantu wavuga nk'abo by'abantu bane. Babona 4 paires de tenue gendarmerie noire et un pantalon. Noneho babona imyambaro ine yuzuye y'abajandarume yoroheje y'umukara noneho n'ipantaro imwe. Babona 5 paires de tenue militaire et 2 vestes. 2 vestes et une paire de grandes tenues militaires. Imyenda ya gisirikare igera muri 5 n'amakote 2 ya gisirikare. Noneho ni na peri imwe ngo grande tenue militaire ubwo itandukanye n'iriya tenue. Noneho 2 chemises légères policières, amashati yoroshe ya gipolisi 2, une paire de galons de Paul, ipere ubwo nini galo ni bya bindi bambara mu ijosi bariya bakuru. Noneho 3 bélets policiers, ingofero 3 za gipolisi, 3 ceintures militaires, imikandara ya gisirikare 3. On signale que tous sont emballés dans un sac de couchage. Ukimye rero iyi video birimo ngira ngo urabibona neza. Ubundi iyo myenda kandi urabona ko ni imyenda myinshi. Yego. Umuntu yatekereza ko abantu bishwe, ariko ukahita wibaza imirambo yabo aho yagiye. Gusa imvuze sinavuga ko bakubiswe n'inkuba, ariko nanone bishobora gukorwa mu rwego rwo guteza insecurity mu baturage. Mushakamba icyo nibajije nibajije ko baba bari nk'abasirikare boherezwa muri Congo cyangwa abapolisi, ahubwo noneho bakadizatinga bagatoroka. Nabyo byashoboka niba ari mu bice byaho. Urumva ko Burundi bitoroshye. Urumva iyo Amerika cyangwa ibihugu bivuze ngo abantu babyo bahave, bafite amakuru y'ubutasi. Kandi ntibyabura kuko Burundi bwinjiyemo abantu benshi. Uyu munsi wazarendo ziri gukubitwa ku mupaka niho ziri kujya, FDLR niho ziri kujya, n'abandi bahisangiwe. Ndi kumva ngo hari n'abandi bari kuva mu bindi bihugu nubwo amakuru ntarayagenzura. Ako kajagari kari muri Congo kari kwimukira i Burundi nikahagera nyine haraba akantu. Noneho bihuze n'akajagari k'imbonerakure n'abasirikare n'abapolisi bahasanzwe. Ubwo se urumva hatari akajagari kandi ari akajagari k'abantu bakoze igisirikare, babaye mu gisirikare ndetse bamwe bafite n'imbunda. Hababaje umuntu uri Burundi, uri Bujumbura no mu bindi bice. Ntabwo boroshye. Yego, twashimira abadukurikiye. Dushimira abadukurikiye, turabashimiye cyane kandi turabibutsa ko twaganiriye kuba twirwaneho
M23 AFC byoroye byeruye yego biyemeza kurwanya leta ya Kinshasa. Ikindi twaganiriye kuba M23 AFC yatabarije abaturage batuye Uvira na Minembwe guterwa na FARDC, kuganira ku banyapolitike n'abashefu gakondo bo mu bice M23 yafashe ndetse n'ahandi bakomeje kuyigeraho. Gusoreza ku bapolisi benshi n'abasirikare benshi bahoze bakorera leta ya Kinshasa bakabakaba 3,000 biyunze kuri AFC M23 hariya mu mujyi wa Bukavu. Shakamba rero ndagushimiye nawe, shimiye abadukurikiye, mbibutsa ko bakanda subscribe ikanda rimwe ubwo abatarayikanda, ikindi bakande handitse like ikanda rimwe kuri buri nkuru, bakande share ikandwa inshuro zingana n'umubare w'abantu ushaka gusangiza amakuru noneho ukayaboherereza. Ikindi bakora batwandikira bakadushyikiriza ibitekerezo byabo banyuze muri ahanditse comments, noneho bakadushyikiriza ibitekerezo byabo uko bishobora kutwubaka. Reka tubashimire, nawe ushimire, bifurize ijoro rihire Mushakamba, nifurize ijoro rihire n'abadukurikira bose. Mushakamba ijoro rihire kandi mukumenya. Urakoze cyane Bwana Sentama, ijoro rihire ku badukurikiye twese mwese, Imana ibahe umugisha.